pozivamo LTL gledatelje da nazovu ovaj broj da ostane s nama. Oni su vas pozvali, a vi ste svojom dobrotom pomogli mališanima u Suvagu. Konkretno će pomagati djeci koja imaju oštećenje sluha i doma. Kao i onima najmanjima i najranjivijima u Zadru i Slavonskom Brodu. Postojeći inkubatori su dotrajali, tako da nam je neophodna kupovina minimalno 2 nova inkubatora. Donirali ste 1.255.000 kuna. Zahvaljujući vašoj dobroti i nesebičnosti dobit ćemo mobilni rentgenski uređaj što će pridonijeti uspješnijem liječenju naših pacijenata. I zato vam hvala.